Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane mu buseruko bwa Congo. Intambara ikomeye cyane nibwo igiye gutangira mu gace k'ubuseruko bwa Congo. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwarinangiye bwavuze yuko budashobora kuganira n'abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Congo bwamaze gutangaza yuko intambara yonyine ariyo igomba gukemura ibibazo bafitanye n'abarwanyi ba M23. M23 nayo yavuze yuko iryamiye amajanja kandi ko yambariye urugamba igomba guharanira uburenganzira bwayo. Bunoneho M23 ibyo yasabaga yamaze kubizamura. M23 yamaze gutangaza ko irimo guharanira impinduramatwara. Ntabwo bakiri umutwe w'inyeshyamba cyangwa se abantu bari mu ntambara, ahubwo barimo guharanira impinduramatwara zo kuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi. Ni ibintu bikomeye cyane rero ku butegetsi bwa Congo, kuko birimo kwibonekeza ko M23 ishobora no gushinga igihugu cyayo mu buseruko bwa Congo. Mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC banzuye yuko ubutegetsi bwa Congo bugomba kuganira na M23, Perezida Kisekedi ndetse n'abajyanama biwe babiteye utwatsi. Bavuze ko Kisekedi azarinda yitaba Imana ataganiriye na M23. Ubutegetsi bwa Congo buvuga ko M23 itabaho, ahubwo ko ari igikoresho cy'u Rwanda, ndetse ko abasirikare b'u Rwanda aribo barimo kwigarurira amatware muri Congo. Ubutegetsi bwa Congo rero bwasizoye buravuga yuko bugiye guteza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamaze kumenya aremeza ko ubutegetsi bw'u Burundi, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo barimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru twamenye nuko interahamwe za FDLR, abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure bamaze kujya muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo bakaba bafite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda baturutse mu gace ka Bukavu. Interahamwe za FDLR n'igisirikare cya FARDC bagerageje gutera u Rwanda banyuze mu gace ka Goma ndetse no muri Nyiragongo, ariko byabataye kuwa amazi kuko imigambi yabo yaburijwemo mbere gato yuko FDLR ndetse na FARDC bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda baturutse muri Nyiragongo ndetse no mu mujyi wa Goma. Hari amakuru yamenyekanye kandi yerekana neza ko FARDC na FDLR mu minsi ishize bari barimo gutegura ibitero, ndetse ko bagombaga kunyura muri Nyiragongo, ndetse umugambi wabo ngo bagombaga kwigarurira umujyi wa Gisenyi, maze ngo bagatangiza intambara ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, yatangaje ko u Rwanda rwabonye ibimenyetso simusiga byemeza yuko FARDC yari irimo gutegura ibitero bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ko umugambi wa Congo na FDLR utari uwo kurwanya M23 gusa, ahubwo ko bari barazanye ibitwaro bikomeye hafi y'umupaka w'u Rwanda bagamije kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero byo kugaba ibitero banyuze muri Nyiragongo ndetse na Goma byarabapfubanye. Ubungubu ngo bahinduye inzira, barashaka kunyura mu mujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru mvana mu masoko yanjye mu gisirikare cya FARDC aremeza neza ko ubutegetsi bwa Congo, ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo bamaze kwanzura yuko batazatsinda M23 batagabye ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bakavuga ko bazatera igihugu cy'u Rwanda.
Hari amakuru yamenyekanye rero yemeza ko interahamwe ndetse n'abarwanyi bo mu mutwe w'imbonerakure bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo barimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Aba basirikare ngo barashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda banyuze mu gace ka Bukavu, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko ibitwaro biremereye by'igisirikare cya Congo babitunze ku gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitwaro byinshi cyane biri mu mujyi wa Bukavu ndetse no ku misozi ikikije umujyi wa Bukavu. Ibi bitwaro rero FARDC ndetse n'abarundi ngo babishinze neza iminwa yabyo ireba mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo barashaka gukora ubushotoranyi bukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bemeza badashidikanya ko u Rwanda ari rwo rufasha M23, ndetse ko abasirikare b'u Rwanda ngo bari muri Congo aribo bagiye bigarurira ibice byinshi, ndetse ngo abakomando b'u Rwanda nibo binjiye mu mujyi wa Goma barawigarurira. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure ndetse rukabitera utwatsi. Amakuru atugeraho aremeza neza ko igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyamaze kwinjira muri uyu mugambi ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Indege z'intambara ndetse n'ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Afurika y'Epfo bimaze iminsi bigera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe muri ibi bitwaro birimo kwerekeza mu gace ka Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo, ibindi bikerekeza i Bukavu. Amakuru kandi aravuga ko inyinshi muri izi ntwaro zirimo gusigara mu Burundi, aho zirimo kwerekeza mu bice bya Cibitoke ndetse no mu bice bya Kirundo. Hari amakuru avuga yuko FARDC, u Burundi ndetse na Afurika y'Epfo bashaka gukoresha izi ntwaro mu kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru aravuga yuko mu ishyamba ry'Ikibira inyeshyamba za FDLR zamaze kuhagera zivuye muri Congo. Imbonerakure zo mu Burundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi ngo barimo gutegura ibitero bikomeye cyane byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru rero akemeza yuko igisirikare cya Congo kizagaba ibitero kinyuze mu gace ka Rusizi ahateganye n'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Abarundi nabo bakagaba ibitero baturutse mu bice bihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda, haba mu ishyamba ry'Ikibira bakanyura muri Nyungwe, ndetse abandi bakanyura mu bice bya Kirundo ndetse na Kayanza, nk'uko amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu arimo kubyemeza. Abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite ibitwaro bikomeye bamaze iminsi baryamiye amajanja ku mipaka y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Umutegetsi akomeye mu Burundi General Ndayishimiye yatangaje ko afite amakuru yuko u Rwanda rushobora kuzagaba ibitero mu Burundi rwifashishije M23 ndetse n'inyeshyamba za Red Tabara. General Neva yaratakambye imbere y'abadiplomate avuga yuko u Rwanda rushobora kuzamutera. Amakuru rero arimo kutugeraho aremeza yuko u Burundi ngo burimo gutegura ibitero ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko ari byo kwirwanaho, ndetse ngo bafite amakuru yizewe yemeza ko u Rwanda rufasha Red Tabara ndetse n'abarwanyi ba M23. Kuba rero ngo u Rwanda rufasha Red Tabara n'abarwanyi ba M23 kandi M23 ikaba irimo gusatira Kivu y'Amajyepfo ihana urubibe n'igihugu cy'u Burundi, nta kabuza ngo nibagera ku mipaka y'u Burundi bazinjira mu Burundi maze basenye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibi byose rero General Neva niko abitangaza, ndetse akavuga ko byanga bikunda agomba kurwana n'igihugu cy'u Rwanda yagiriza ko aricyo gifasha abanzi b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Congo bagaragaye barimo gufatanya n'interahamwe za FDLR mu kwica abenegihugu bo mu bwoko bw'Abatutsi. Interahamwe za FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi bahuje ingengabitekerezo y'amoko, bavuga yuko abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi aribo barimo kurwanya ubutegetsi bwa Congo, ndetse Congo bashaka no kurwanya ubutegetsi bwa Gitega. Bityo rero ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Congo basangiye ingengabitekerezo na FDLR yo kwanga abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi bagirizwa ko bashaka kwigarurira ubuseruko bwa Congo n'ubutegetsi bwa Gitega. Intambara zirimo kubera mu buseruko bwa Congo zafashe isura y'amoko mu maso y'ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega.
General Evaristo Ndayishimiye ndetse na Kisekedi rwose barerura bakavuga yuko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo bashaka kwigarurira ibice byinshi mu buseruko bwa Congo ndetse ngo barashaka gushinga empire himatutsi. Iyi ni ingengabitekerezo yuzuye mu mitwe ya Kisekedi ndetse na General Neva, ndetse iyi niyo ngengabitekerezo bashingiraho urwango rwo kwanga abatutsi, ndetse General Neva akaba yarohereje abasirikare bo gufatanya n'interahamwe za FDLR mu kugirira nabi abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. General Neva rero avuga yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi bugeramiwe, ndetse akavuga yuko agomba gukora ibishoboka byose akarwanya igihugu cy'u Rwanda kitaramutera. Yemeza ko u Rwanda ruzamutera vuba kandi ko ruzakoresha Red Tabara n'abarwanyi ba M23. Afurika y'Epfo rero nayo irimo kwinjira muri izi ntambara zo mu buseruko bwa Congo, irimo kohereza intwaro nyinshi ndetse n'abasirikare. Ibyo kuba ubutegetsi bwa Congo bwaganira na M23 ndabamenyesha ko bikiri kure cyane nk'ukwezi. Abategetsi ba Congo barimo gutegura intambara zikomeye, ndetse abihweza ivya politike barabona neza ko umuriro ugiye kwaka mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda narwo rwatanze gasopo inshuro nyinshi, rwavuze ko umutekano warwo ucungerewe mu buryo bukomeye kandi ko umuntu uzahirahira agaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda azaba yiyahuye, azahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse u Rwanda ruzamusyonyora mu buryo bukomeye. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko uhambaye cyane, barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi ku igenekerezo rya 9 abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira ibice byinshi muri teritwari ya Karehe. Abasirikare ba FARDC, Abarundi ndetse n'Abazalendo bakubiswe mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Congo kirukanse gita agace ka Kavumu. Kugeza ubu ngubu agace ka Kavumu kari mu minwe y'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, agace ka Kavumu karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ikibuga cy'indege cya Kavumu kirimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Abasirikare ba Congo birukanse nyuma y'aho M23 ibacanyeho umuriro mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Congo cyatsinzwe, bagiye birukanka nka za bihehe. Hari amavideo yerekanye abasirikare ba Congo bataye intwaro zabo barimo kwirukanka cyane, bavuga ko intare za Sarambwe zibamereye nabi. Mu gihe rero FARDC yari imaze gutsindwa mu bice bitandukanye muri Karehe, amakuru aremeza neza ko FARDC yagiye yica abanyagihugu. Abanyagihugu bo muri Karehe mu gace ka Kavumu bagiye kwigaragambya imbere ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Baravuga ko kuva ku igenekerezo rya 6, irya 7 ndetse n'irya 8 abasirikare ba FARDC bakoze ubwicanyi bukomeye cyane babukorera abanyagihugu muri kariya gace. Abanyagihugu bo muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe baravuga ko abasirikare ba FARDC, Abazalendo ndetse n'Abarundi ari amabandi akomeye cyane. Kuva ku igenekerezo rya 6 bakoze ubwicanyi bukomeye cyane mu nsisiro zitandukanye muri teritwari ya Karehe. Uyu munsi ku igenekerezo rya 9 mu masaha ya gatondo ibintu byakomeye cyane kuko FARDC yongeye kwica abanyagihugu. M23 yarashe kuri FARDC irirukanka. Ubwo FARDC yari irimo guhunga yagiye isahura amabutike y'abene gihugu, ndetse FARDC ikaba yagiye yica abanyagihugu. Kugeza ubu ngubu ibitigiri by'abaturage bamaze kwicwa na FARDC bimaze kugera ku banyagihugu barenga 700 nk'uko sosiyete sivile muri teritwari ya Karehe yabitangaje imbere ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Abarongoye abanyagihugu muri Kivu y'Amajyepfo bagiye kwigaragambya. Sosiyete sivile ndetse n'abanyagihugu bahagarariye abandi muri Karehe bagaragaye ku biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo bari mu myigaragambyo bavuga ko bamagana igisirikare cya Congo. Abanyagihugu baravuga ko bamagana FARDC kubera ubwicanyi bukomeye ikomeje gukorera mu bice bya teritwari ya Karehe. Abanyagihugu basabaga guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ko bakwirukana abasirikare ba Congo bakava muri turiya duce kubera ko barimo kugirira nabi abanyagihugu.
nyamara aba banyagihugu baje gutabarwa mu buryo bukomeye n'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zamaze kwirukana FARDC ndetse n'abarundi. Abasirikare b'abazarendo bavanyemo akabo karenge barirukanka kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 ibice bya teritwari ya Karehe birimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Ikibuga cy'indege cya Kavumu ubungubu tuvugana kirimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Nta musirikare wa FARDC uri Kavumu. Ibikoresho bya gisirikare byose bamaze kubyerekeza mu mujyi wa Bukavu. Amakuru rero aravuga yuko intare za Sarambwe zigaruriye iki kibuga cy'indege cya Kavumu nyuma yaho bacanye umuriro ku basirikare ba Congo ndetse n'abarundi bari muri kariya gace. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa kabiri habaye imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare benshi cyane ba FARDC ndetse n'abarundi bitaye kuri songoye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu micungararo y'agace ka Kavumu abasirikare barenga 300 ba FARDC ndetse n'abarundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Amakuru atugeraho avuye mu masoko yacu muri FARDC aravuga yuko M23 yabishemo benshi. Uyu munsi kandi General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya Congo nawe yagaragaye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Kavumu nk'uko igisirikare cya Congo cyabitangaje. Igisirikare cya Congo kiremeza ko General Pacifique Masunzu yigiriye ku rugamba ndetse akaba arimo guhangana na M23. Gusa General Pacifique Masunzu nawe yaba ari mu basirikare birukanse ubwo M23 yari irimo kubavunira umuheto ibirukankana. Amakuru aravuga yuko General Pacifique Masunzu yari yatanze amabwiriza yo kurwana umuhenerezo muri turiya duce ariko bikaba byabaye iby'ubusa. M23 ikaba yatsimbuye FARDC ndetse n'abarundi. Ibice byinshi muri teritwari ya Karehe byamaze kugwa mu minwe y'intare za Sarambwe. General Pacifique Masunzu yirukanse nka bihehe nk'uko M23 nayo irimo kubitangaza. Ku igenekerezo rya 7 uku kwezi kwa kabiri General Pacifique Masunzu yari yatangaje ko yakoreye ingendo z'akazi mu bice bya teritwari ya Karehe ndetse yari yijeje abanyagihugu ko M23 itazigarurira teritwari ya Karehe. General Pacifique Masunzu yagaragaye muri biriya bice ari kumwe n'abakomando b'abahibu ndetse n'ababandi biyitaza Kagoma bo muri FARDC. Uyu munsi rero abakomando ba FARDC ntabwo babashije kurusyaho. Hari amakuru avuga yuko General Pacifique Masunzu yagiye mu gifaru cya gisirikare akirukanka cyane ubwo M23 yari irimo kumusatira. Bamwe rero bakavuga yuko General Pacifique Masunzu uyu munsi yabonye isomo rikomeye cyane ry'imirwanire kuko intare za Sarambwe zamuhabuye mu buryo bukomeye. General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya 3 muri FARDC yaba yabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi kuri rigenekerezo rya 9. Abasirikare biwe birukanse ku rugamba ndetse yiboneye aho M23 yari irimo kubashahura ibamishaho urufaya rw'amabombe. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 9 ni umunsi ukomeye cyane utazibagirana kuko General Pacifique Masunzu wari wigambye ko azirukana M23 nawe yatangiye kwirukanka ahunga urubuga rw'imirwano. Amakuru yizewe aremeza ko uyu General Pacifique Masunzu rwose yagiye mu gifaru amaguru akayabangira ingata akoresheje igifaru maze akirukanka agahungira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru rero aravuga yuko yaba yagize ubwoba nyuma yaho M23 yivuganye General Peter Chirimwami ku rubuga rw'imirwano hariya mu gace ka Mubambiro muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari ubwoba ko M23 yaba irimo gutagatinga uyu General Masunzu ndetse abigwezi vya politike bagahinyanyura utuntu n'utundi. Baravuga ko nareba nabi M23 nawe izamushagurira ku rugamba. Kuri iki cyumweru rero imirwano yirigwe irimo kubica bigacika. Ibintu bitandukanye n'agahenge k'imirwano kemejwe n'abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC i Dar es Salaam muri Tanzania.
Ndababwiza ukuri ko FARDC itigeze yubahiriza agahenge k'imirwano. FARDC yakomeje kugaba ibitero ariko byose yabikubitiwemo mu buryo bukomeye. FARDC niyo yatangije ibitero maze irakubitwa mu buryo bukomeye. Kugeza ubu ngubu M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Abaturage bo mu mujyi wa Bukavu nabo ubwoba ni bwose. Mu mujyi wa Bukavu huzuyemo abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bageze muri kariya gace baturutse mu Burundi. Amakuru dufite nuko igihugu cya Afurika y'Epfo gikomeje kurungika abasirikare benshi mu mujyi wa Bukavu aho barimo kugera bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Indege zirimo kuzana abasirikare ba Afurika y'Epfo zikagwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze bakava i Bujumbura berekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarundi ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo baryamiye amajanja mu mujyi wa Bukavu, ngo ntabwo bazemera ko M23 yigarurira uyu mujyi. Gusa intare za Sarambwe nazo zamaramaje ziravuga ko byanga bikunda zigomba kurengera abanyagihugu barimo kugirirwa nabi muri Kivu y'Amajyepfo. Reka mbibutse yuko ubutegetsi bwa Congo burimo gukorana n'imbonerakure ndetse n'inyeshyamba za FDLR aho barimo guhamagarira abanyagihugu kugirira nabi abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Hari amakuru arimo gukwiragizwa n'imbonerakure ndetse na FDLR irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi bahamagarira abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. M23 rero nayo ngo igomba gutabara vuba na bwangu kuko abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo barimo kuyitabaza bavuga yuko interahamwe za FDLR zamaze kugera muri biriya bice kandi ko zirimo kuvuga yuko zigiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko imirwano ishobora kubera mu mujyi wa Bukavu izaba ari imirwano ikomeye cyane. Abakomando b'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo, interahamwe za FDLR ndetse n'imbonerakure, aba bose birundanije mu mujyi wa Bukavu baravuga ko bategereje M23 ngo bayishahure, ariko M23 nayo ikavuga yuko ahubwo izakubita izo nkozi z'ibibi zose ikazirukana mu mujyi wa Bukavu. Umuriro ugiye kwaka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu ngubu nibwo intambara ikomeye cyane igiye gutangira muri kariya gace. Ndasubiramwo. Umuriro ugiye kwaka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Intambara karundura nibwo igiye gutangira mu buseruko bwa Congo. Perezida Kisekedi w'igihugu cya Congo, General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi, Cyril Ramaphosa arongoye Afurika y'Epfo ndetse na Joao Lorenzo arongoye igihugu cya Angola basizoye baravuga ko bagiye gutangiza intambara karundura igamije kwirukana M23 mu bice yigaruriye. Aba bategetsi bakomeye bamaze kurakara ndetse bavuze yuko bagiye gukora urugamba rukomeye cyane rugamije kubungabunga ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ku isaha y'isa 12:45 indege z'intambara ebyiri z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Izi ndege zari zije zisanga izindi ndege eshatu zageze kuri iki kibuga mu cyumweru giheze. Amakuru yizewe ya kure official yavanye mu masoko yacu ku kibuga cy'indege i Bujumbura aremeza neza ko intwaro nyinshi za Afurika y'Epfo zikomeje gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cya Afurika y'Epfo kandi biravugwa yuko ngo kigiye kohereza abakomando benshi hariya mu buseruko bwa Congo ngo bafashe igisirikare cya FARDC kurwanya M23 n'igihugu cy'u Rwanda bashinja ko aricyo gifasha zino nyeshyamba. Amakuru yizewe ava ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aremeza ko ibitwaro karundura by'igisirikare cya Afurika y'Epfo birimo kwisuka mu Burundi ku bwinshi, ndetse abasirikare b'u Burundi barenga 12,000 nabo bakaba baraye binjiye mu buseruko bwa Congo. Aba basirikare b'u Burundi bageze muri Congo aho bagiye guhangana na M23 ndetse bakaba bahawe ubutumwa bukomeye cyane bwo gutsinda urugamba cyangwa se u Burundi bukaba isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane.
ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko bagomba kurwanya M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ngo bagomba gutsinda iyi ntambara iri muri Congo, ngo bitabaye ibyo M23 nayo yatangiza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero General Evariste Ndayishimiye, Perezida Tshisekedi, Cyril Ramaphosa ndetse na Joao Lorenzo bamaze rwose kwemeranywa ko bagiye gutangiza urugamba rukomeye cyane rugamije guhangana n'abarwanyi ba M23 mu buseruko bwa Congo. Ku munsi w'ejo habaye inama ikomeye cyane yahuje ibihugu bya EAC ndetse na SADC. Iyi nama yabereye i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Perezida Tshisekedi yayitabiriye ku buryo bw'ikoranabuhanga. Amakuru yizewe aremeza ko Tshisekedi yavuye muri iyi nama itarangiye ubwo abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC bari bamaze gutangaza umwanzuro w'uko ubutegetsi bwa Congo bugomba kuganira n'abarwanyi ba M23. Tshisekedi yarikubise ahita ava muri iyi nama arakaye cyane, ndetse ibimenyesha amakuru byo muri Tanzania n'igihugu cya Kenya byatangaje yuko Tshisekedi yaba yaravuze amagambo akomeye cyane imbere y'abakuru b'ibihugu. Amakuru rero aravuga yuko Tshisekedi yahise ahamagara Joao Lorenzo ndetse agahamagara Cyril Ramaphosa na General Evariste Ndayishimiye, akababwira ko umugambi wabo bagomba kuwukomeza vuba na bwangu. Umugambi wabo rero nta wundi ni ugutangiza intambara ikomeye mu buseruko bwa Congo hakoreshejwe indege z'intambara zirimo kuva muri Afurika y'Epfo. Amakuru aravuga ko ibitwaro biremereye cyane bya Afurika y'Epfo birimo kuva mu Burundi byerekeza mu gace ka Kamanyora, ibindi bikaba birimo kwerekeza muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko ibintu bigiye kudogera mu buseruko bwa Congo, mu gihe abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC bamaze gutora umwanzuro w'uko ubutegetsi bwa Congo bugomba kuganira n'abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo rwose ntabwo bubikozwa. Tshisekedi yarahiye aratsemba avuga yuko adashobora kuganira na zino nyeshyamba. Aya ni amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye i Kinshasa. Tshisekedi yavuze yuko abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC ngo bamugambaniye mu buryo bukomeye. Iyi nama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania ntabwo rwose yigeze ishimisha ubutegetsi bwa Congo, ndetse abihwezi vya politike barabona neza ko imyanzuro yose yafatiwe muri iyi nama ntacyo ishobora kugeraho, kuko igihugu cya Congo kititeguye kuyishyira mu bikorwa. Tshisekedi wewe arabona yuko intambara yonyine ariyo igomba kumukiza abarwanyi ba M23 kugeza ubu ngubu bamaze kwigarurira ibice byinshi ndetse barimo no kugenzura umujyi wa Goma. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, burya ngo ibijya gucika bica amarenga. Ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo byanditse ko ku igenekerezo rya 7 uku kwezi kwa kabiri, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yahamagaye Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Yababwiye ko batagomba kwitabira inama ya EAC ndetse na SADC yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ikabera i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo niwe wabujije Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye kwitabira iriya nama. Amakuru yatangajwe n'ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo akomeza avuga yuko Cyril Ramaphosa ngo yari yamaze kumenya amakuru yuko ibihugu byinshi biza gusaba Congo kuganira na M23, ndetse ngo hari n'ibihugu bya rutura bishyigikiye yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yaganira n'abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Congo rero ngo bwamaze kubona yuko kujya muri iriya nama ntacyo byabamarira, niyo mpamvu Perezida Tshisekedi yitabiriye iriya nama akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, maze i Dar es Salaam muri Tanzania agahagararirwa na Minisitiri w'Intebe Madame Turukasuminwa. Ibihugu bya Congo, Burundi, Angola ndetse na Afurika y'Epfo ntabwo abaperezida babyo bigeze bitabira iriya nama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania.
Iki ngiki nacyo cyabaye ikimenyetso gikomeye cyerekana ko imigambi ya bino bihugu itandukanye kure cyane n'ibindi bihugu byitabiriye iriya nama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Igihugu cy'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Afurika y'Epfo ndetse na Angola ngo bamaze kwemeranywa rwose ko intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Congo ariyo igomba gukemura ibibazo byose ubutegetsi bwa Congo burimo guhura nabyo, ndetse ngo M23 bagomba kuyicanaho umuriro. Nk'uko natangiye mbibabwira rero, kugeza ubu ngubu ibimenyetso byose birimo kwerekana ko mu buseruko bwa Congo umuriro ugiye kwaka. Mu buseruko bwa Congo ubu ngubu nibwo intambara ikomeye cyane igiye gutangira, nk'uko amakuru yose arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zikomeje kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndadaye i Bujumbura. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Afurika y'Epfo birimo kwisukiranya mu gihugu cy'u Burundi, ariko n'abasirikare b'abakomando b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibingibi ni ibimenyetso simusiga byerekana ko Afurika y'Epfo, igihugu cya Congo ndetse n'u Burundi barimo gutegura intambara ikomeye cyane rwose, ko badakozwa iby'ibiganiro byasabwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC. Intambara ikomeye cyane nibwo igiye gutangira mu buseruko bwa Congo. Umuriro ugiye kwaka nk'uko abihweza ibya politike barimo kubisigura, bakavuga yuko M23 nayo igomba kuba iryamiye amajanja kandi ko yiteguye guhangana na bano basirikare ba Afurika y'Epfo. Nk'uko nabibabwiye muri aya makuru yacu, ku igenekerezo rya 8 mu masaha y'umugoroba ku isaha y'isa 12:45 nibwo indege ebyiri z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndadaye i Bujumbura. Amasoko yacu ku kibuga cy'indege i Bujumbura aremeza neza ko indege za Afurika y'Epfo zimaze iminsi zigwa i Bujumbura, ndetse ngo hari ibitwaro biremereye cyane by'iki gisirikare bimaze iminsi bivanwa ku kibuga cy'indege byerekezwa mu buseruko bwa Congo. Abasirikare b'u Burundi nabo barimo gufatanya na Afurika y'Epfo ndetse na Congo mu gutwara ibi bitwaro biremereye cyane babijyana mu buseruko bwa Congo. Ni ibimenyetso simusiga byerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Afurika y'Epfo ndetse n'u Burundi bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane, bavuga yuko bagomba guhashya M23 n'igihugu cy'u Rwanda barega ko aricyo gifasha aba barwanyi ba M23 mu kwigarurira ibice byinshi mu buseruko bwa Congo. Abasirikare b'u Burundi nabo bakomeje kwinjira muri Congo ku bwinshi. Nk'uko nabibabwiye mu ijoro ryakeye, abasirikare barenga 12,000 b'u Burundi baraye bageze mu buseruko bwa Congo banyuze mu gace ka Gatumba. Amakuru aremeza neza ko amakamyo menshi y'igisirikare cy'u Burundi yagaragaye ku muhanda wa Gatumba yerekeza muri Congo. Aba basirikare rero bamaze kugera mu bice bya Congo aho bagiye kurwana urugamba rukomeye, ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bukaba bwababwiye ko bagomba kurwana umuhenerezo bagatsinda M23. Burundi buvuga ko M23 niramuka yigaruriye agace ka Uvira ndetse na Kamanyora, nta kabuza izi nyeshyamba ngo zizafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ubu ngubu Generali Evariste Ndayishimiye arimo kohereza abana b'u Burundi muri Congo kugira ngo bajye kwita kuri Songoye. Arimo gutanga impamvu z'uko M23 ibangamiye cyane umutekano w'u Burundi, kandi ko niyegera ku mbibe z'u Burundi nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzaba bugeze mu marembera. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko bufite amakuru yizewe yemeza ko M23 izatembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega rero ngo burimo kujya kwitabara muri Congo, ngo bagiye guhagarika abarwanyi ba M23 bababuze kwigarurira agace ka Kamanyura ndetse na Uvira, aho u Burundi buhana urubibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.